Mujisa makatelue. Ipak Japana to pesoe riaso sabae kukulla Bethesda. Purero narapi ni selesai dinna somarajana to Israel Jadi jo katoli na bisa ku Yerusalem. Kusadena sumpa kotane Yerusalem, yaya senge sumpa bembala, engka se dikulla kuro. Na senero kulange dalam bahasa Ibrani ya nari tu Bethesda. Nang kato kuro 5 onro tudangang yang kepak bingena matu lingiwi yero kulange. Mega to malasa mondo leu kuro onro tudangang pada padana to buta to kepang si bau to peso pada mondoi tajang kedo wena kulange sebab madari no maleka na puange membongi wena ero kulange na niga ka diolo no kuro ya kupura ni kedo wena namu agala sana tappa pajato kuron ronge angka tau talupulo ni aro tau na kenalasa iritana na mondo lewu ero tawe kuna bisa si bawane senna na makada maitana na pakkur ero tawe ipudani kuna bisa makada melo ko gamak japa mape bali ni ero to malase makada dega aga to panoka kuro kulange ya ku kedo ni uena jadi napa ka matu melo no kuro na betta na tawe makada sina bisa oto no akani apemu napa ko joka ya motoro wetue tappa pajatonga ni lasana yero tawe na moto ni makai apena napa joka yero wetue aso sabai jadi makade ponggawana to Israel ku tawero aso saba yesoe dewa di muaka apemu ya ke mape bali makada na ya matoro pure pak japa ka makada akani apemu napa ko joka pada makutana si makada ni gato suro ko makai apemu napa joka ya ke yero to ya pure pak japa deni sengi na bisa sebab deni gaga naita ko leuna to mega dena metari mondrinaro si runtu si na bisa ero tawe ko bola sompange na napudani makada ite gare ma japono tu aja na me budo sa pemeng kwa mangi aja na kanna kwa nuya malada na yaro purero jokkan yaro tawe pudangi ponggawana to Israel makada na bisa pura pak japai dari makwana naro mapamula ni sapa lala ponggawana to Israel melo pejari wina bisa na sabak na pegau ya no makwero resto sabae ya ke makade na bisa mak jama mupi ambo ku nadapi makakwange jadi mak jama toka ya naro sabakna pede na gangkau liatongan ni ponggawana to Israel melo munoi tanya bawa na sabak dena pakalebi so sabae ya ke na sabak na potoi makada ambo na yero puang Allah Ta'ala jadi na pada alena si bawa puang Allah Ta'ala ada dana na bisa pasalena alena napa makada na bisa si tongan no poda ku makada dega ganulle pegau anae ya ku pole kumia lena na yana pegau anae ya mine tai pole ku ambo nasaba agi na pegau ambo ya mator na pegau anae na ero ambo na puji lakde ya nae si bau na pitangi sininna ya na pegau na bumu jisa ya malopepa na yarona na pitatoi gangkan na pada bengamana kumatu pada ambo na patuoi tomate makutoro anae na patutoi ya nelorie ya rombo dena deleki bitawe ya kia anae na renuang akatana ya nari tuku ambengi ipakalebi anae kusinina tawe pada na pakalebi nambo na niga dena pakalebi anae deto na pakalebi ambo ya suruengi sitongano pudak makada tau ya mengkelingengi adadaku si bama tepe ku ya sureka dene cala matu ia kia lolongangi atau manan nungeng ia nari tu nasaleni amatenge na tama ni ku atau manan nungenge no pudako makada ngkamatu se di watu nama pambula di makakwange yang kelinge sa danna na puang Allah Ta'ala ku tomate na sininda ya mengkelingengi tuwe matu nasaba ero ambo asalena atunge na napanca jitoy anae asalena atunge pada alena rilaina ro puroteo na leng anae kosang madeleki witawe sabab alena na anakna tolinoy aja mo bengari wiyay pasalenge sabab kamatu watu na yang kelinge sa dana kusinina tomate yang kay kukuburuay na tumanang ipemang ya makasingi ang pena lolongangi at tumananungang ya ke ya makajay ang pena lolongangi pacalang
Dega gole pegau ya ku elo ku mi utururi. Tanya elo ku utururi ya ke elona ya sureka. Age men kelinga pole kualena ya materu pake madeleki utawe. Jaji adele tonga yaro. Dena ke guna ya ku sak bingi weleku. Ya ki angkala inge sak bingi ka. Na wisa makada tonga yaro na pawe. Na wasang kana tau pura musuro joka ku Nabi Yahya. Si bapuran itu na pau ya tonga nge pasalaku. Si tongana de uparelu sak bingi ku tawe. Ya ki upumana nge ye kuambangi ipasalama ko. Yaro Nabi Yahya pada biasa si dia pak jenangang ya mata pai luakna. Ya cina emmi mu penet dingi cakana. Ya ke malebi pi wapunange na Nabi Yahya. Ya nari tu jama-jama ya pure naleka amboe kuambangi ujama manangi. Na ya toroman cijibuti makada amboe suroka. Namu amboe ya sureka na sak bingi toka. De meme panang kemain kelinge sak dana yare gamuite tapana. Si bawa de tonondo ada dana kualemu. Na sabak demo teperiwi ya na surue. Tuli mak guri kita na sabak masa ni makadai ya rona lalengi na mulolongang atau mananungang. Si tongan na sak bingi toka ya ro kita Na ya pa mulolongang ya ro atonge ya kujoka kokia ya kia demo eloi. De mana perlu ka ipakalabi kutolinoi. Ya kia pudak ko makrona sabak wiseko maka de gaga papojimu kupuang Allah Ta'ala. Angka kak poler lalang asana amboku na de mutarima ka. Ia ke mutarime tolenge ya ku ale nama to na wakeleki. Peku mule matepe ya ku melo mo pakalabi ku pada amur rupa tau. Na de melo sampai lalang na kombang ina pakalabi ko puang Allah Ta'ala. Na aja muasang iya asalak ko matu kelo namboe. Ia ke ya paungi matu asalamu ya naritu Nabi Musa. Ia muren nuangero. Sabab upudak ko makada menengi mata peritongang Nabi Musa tete ni mata peritoka na sabab angka purnaoki pasalaku ia ke demo matapa ku senina ya noki Nabi Musa jadi pekku cara na mule matapa ku ada-adaku.